Danes smo na kraju zločina, torej v atletski dvorani, kjer se bo dogajal trening agilnosti. Z mano bo delal Dani Zupančič, to je moj varovanec, on je nogometaš in se vrača po poškodbi kolena in ga probamo spraviti nazaj v formo. Na treningu bomo prikazali osnovne vaje agilnosti, ki so zelo pomembne za hitrost na kratkih razdaljah. Vse to, kar boste danes videli, sem jaz napisal v članku, ki je objavljen na strani. In to bi bilo to in upam, da ne bo izgledalo prehudo. Zdravljen, Dani. Danes smo gledali tak trening tvoj za agilnost, ne? Vidim, da je precej naporno, no? Kaj bi ti sam povedal o tem? Jaz se ukvarjam z nogometom. Rokometom? Nogometom. Trening DNA je naporen, definitivno, ampak to rabi biti. Kak je z Dejanom delati, je naporno? Je strog? Mora biti strog. Je naporno, definitivno sam trening mora biti trening. Vidim, da že zdaj, ko sta komaj začela, v bistvu se že fajn potiš zraven, tako da. Ja, to smo. Brez tega ne gre. Super. Si zadovoljen? Definitivno. Odlično. Fajn delajte dalje, ne? Hvala.